everyone, at timanante gayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang kanti orihinal nga akin drama itibiyag, tita o adrama. Manipod kanikabsat aning saan napod na nagan tintay drama. Kastiti ko nana, di raman ang biyanang. Dati padrama kan kakat na pasamak, idi may sakpay as single mom. Duang amin dagiti anak ko, kat pinanawan dagiti ama, dagiti anak ko. Adamat kabsat ko nga ex abroad. Rugyak dagsalaysay, idi kasangsangpet ni manang ko ang naggapo ija abroad. Ay naman ang Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid man dito Pilipinas. Wan nga rod, aning nag-awid akong makabanog matag ubra ija abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Di pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat. Ay na talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin tinag-abroad. Ngumjak nga anusan. Iso adya akong nagren-renew iti kontratak idi. Ay, wan adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinagpaiso na. Nag-apa kami kanila kaya ko idi napalabas. Gista nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko inikak pa iti may nga siyansa na. Apay ayamanang. Ay, ti amo, kada balay may nga sang putak manipod abroad. Taka na yung tipaw ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masang putak. Anya? Nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis bisyo na. Masursuro na nga ron nga perme. Imbaga tahang ko nga impawit amin nga kwartak. Ure kas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo akwarta manang. Awan nga rod Katay na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpakasi akman kanya maning. Ay, ito ko mapaytawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ti pag-iyanan me pailangan niya. Ha? Kato naman ang awan problema iti dayt na. Ngam anusan tayo tani, saan mat adakkel to'y balay? Wanahan nga problema data, ading aning. No kaya't mo papintasan tayo, siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Kung adakan ka amanang, tano siyak, awan maikarit ko apagpatarimaan iti balay. Tani, amo mati kasasaad ko. Si siyak amang isaksakad kadagiti dua nga anak ko. Taamumat nga intarayan nakdagiti nakirelasyon na. Maawatak data. Iso nga ron nga tulungan ka, tamas asya na kanyam. Asino ko mga itag tinulong nohaan nga data nga kabsat. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rud, Robert. Mahan ka mata. Nagsamik. Awan hilig ko iti kasta. Itong sapit agita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rud, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakang dagita. Ay, sayang mata. At amumat nga paborito ti kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no, kas dyan nga ang gubobrakat dahito iti pamadput ko. Kaslak nga mabangbang aran no mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnagdan dito'y balay ti kapsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin, nuhan mo ko mga min nga winalwaldas dya kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pagit akong akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kong. Ay, anak nga kay Liten. Ay, tarog. Ay na. Si Mangpud ka maggaya man Fatima balasang gaw. Ano pa si Mangpud ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Awan pa sa lubong ko kanya Pasensya kayong tahang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't nagsalsaludsaw, diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan.
Ken, nakaradkad ka nakaaway. Wan matkit dia. Ngam jay dadu mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idi nag-applyak nga nag-abroad kat awam matim pagpabalunda kanyak nga uray peska no tuyo la kuma. Kas lakit di nga da impadulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Ang dala siguro mo't abalasang ka. Ay hangang angaw lang day dya tata. Talagang agbirok day ti pasarabo. Awan kit di ti babaen da. Napos kultero propada. Mala, bye-bye am idan Fatima. Ay wan, di mo't naggapu kay di balay da aning akabsat mo. Ay wan, apay aya? At da ni aning ijay, pasyar ko ma. Ha? Wey, kurso na dam dya kapsat ko tata. Wan, hindi naksamag kayat. Maikatlon da ito agundaway. Panang sarungkar ko ko ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubastidin na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng? Kandak kalje balay mo niya. Sakto laeng? Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gamin ng asawak. Sige, aramam dya kabsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasingpat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Aha, pakakitaan pa ni aning iti kasla kanyam nga ay. Swerte na kit diata kurso na dam. Agpasalamat kit diata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay wan, saan alapod na ita, Fatima? Ibilang ko, kaspodno nga anak dagiti anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga ron, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aning, tapno lumawa. Adang amin sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi dya nga package. Kat sikalat na amanang, sikati agdesisyon, tas sikati akin kwarta iti maaramat. Wana, ag-business akman itoy. Aglakwa iti syukulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilakok. Nukas na, ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate manang. Wana, imported ti ilakok. Padasak man taglakok barang mayat. Ay, gayan. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Ah? Awan iti panunot ko day tamanang. Uray taadando ang anak ko. Tano makirelasyonak manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayatan ti masakit nan. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay natanganan ti kitaam. Diyag tawan iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag kong agararam ka nun itatama do kanyam. Ah? Wan nga ron. Laklakayan mo't day dyan nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni Tata Amado kat nalawa di dagana. Kandakal di balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpiram ida kanang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa. Mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungo ti lalakay. Ha? Anyalat sa wandagi ti taon ngay no lakay ti pakirelasyonak manang. Apay ngamin nga dagiti tataw ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga iso na ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiina. Manang. Han mo nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dejay. Nawang pe asawa kakat agparma kanya na. May maya tila kay nga karelasyon aning. Uri agpinus tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadong tila kay nga karelasyon. Kanakang ronaan ti amin. Nalawa di dagana. Apa kaslay dil mo dya kabsat mo dyan lakay nga gararang din ko ana bakit? Babalak ka di lang, Robert. Napintas mo't na ito nga wagas ko. Tap numapan kanya tada ito nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tamabisin akmanin. At siyempre,
No, asawaan ni Tata Amado ni Aning. Alaan nan isudang agiin ay balay na. Kat data agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene. Kung nagpaison niya. Bili, baka talaga kin ka ba kay? Talaga anawido ka. Kat syempre Tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may mat dato'y. O na, ni Aning tinangi patawidan day ti daytoy. Ta isu ti buridag. Saan nga mabalin data? Han nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan ito'y. Amaw, nga awan pan nakaikarikin ka. Talaklakayak nga dayong si ka Aning. Ipalapal ko lata, to'y ayat ko. Parang si Pawam lata. Tata Amado, awanan plano ko ang makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali akadakwada Aning. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado, Ay ayaten ka Aning. ala, tapanunutag pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. At daramnamak, Aning. Haan ka man mat nga kundi pa kipot si Kaaning. Apay, nasinaw kaya nga balasang ta kundi panginakapay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo na makit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi di anak mo. Apay, maipaay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulong ang mamang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kita anjero pa na Jay daga na da kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang, Sige kid din. Aklo namon. Tani, han mo nga namnaman dato'y balay ta adun ti gastos ko ito'y. ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Uwan. Ngumsyak tinang ipatawidan day ginanang kantatang manang. Ay, unfair dagi dyan nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti dato'y. Iso nga kamali da dyan ay naramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta manang. Basta family house datoy. Katangay siya tinagastos para iti pan naka-repair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension na pa yan. Isang da sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin manang. Iso nga rod nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit Aning. Di ka matanagan. Tadoawan pa pananyo ang agiina. Welcome kayo di balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Nga mapay nga agnaad kami dyan. Kat aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yung ijay balay ko. Ala na aklunan ako. Di kay tupulos baybayan. Promise. At damat nakakita ka daaning kanla kay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya. Kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya? Wow! Mayap nga ro na nakasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya nang awan karbangan da ito'y balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana nga mawan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanyak. Bagay na ti daduma. Kat nung ay asawaan dan diyang absat mo. Kat mayat laon Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado isuda nga agi na ijay balay na.
tibag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun ah. Hanmon nga almanan dato'y balay, aneng. Pangasem. Saan aday tati gagarak manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Ay paiso. Nakasta, talagang asawan na kan. Wan manang, pudno ti kunam idi, ama sursuro ti agayat. Bayat nga min ti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanyak, kun kadagiti dua nga anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da dyan nga lakay. Anya nga, di bak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumaon ka ditan na Fatima. Altawin. Kastalata ka din, daramid mo. Agil ilag kalatan, ngagmalmalam. Ay, amumat nga madmaditirek nak. Kanayo nak nga maululaw. Han kong mauawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga magagasan. Unaron. Ay, atan sa mo sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsotak nga kan kanayon. Unak ngami nga agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kayat mong timatay, makaamu ka. Rumwara nga ro din, tadapapanak. Papa naman ang aya. Kuyugan na nga ron nga agpa-doktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, urong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, taidagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak numalpas ti check up mo. Ta ipalugan kan tulangan iti paradaan. Oh, at iti allowance mo iti pagadalan nyo anak to. Agyaman nak tatang. Inkaya ban di adi mo, ta itulod kayon anak to. Wan tatang, mabitla nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada, tapno makainan na kamot, Amado. Siya akong bakit? Tama banog kang agbanehaw. Isungarod nga insuro na kaagmaneho, tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya akong, sana balay, ta si daglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingpot mo kada kami nga agiin na Amado Agyaman nak, tadimtang kay ti biyag mi. Jak pulos pagbabawian ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasangbayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga ro, ta idagas nak ijay ayandama ng Fatima. Nabayag ajak nakita, inak kumustaan ti kabsat ko. Asino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo may ka. Ay, awanan dyan makakita adim ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita. Gapo iti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak idi, inikandak iti agas ngam nabayagan nga insardang kutawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ngay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Jaka mo no ayan natantan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapanta iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. O, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, Iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatiddag pa'y tibiyag mo. Mababain ako na yun kanyam. Pakawanan na ko ma. Ni, anyat ikidawam iti pamakawan. Pakawanan na kata nagbalinak nga agum nga kabsat. Inagumak jayhaan ko nga kukuwakat ni.
Kasto'y matanda ng bumbanagak. Ala, lipate mo day tama na. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay, taawan ka duwam dito eh. Mabay na kaya asawam. Kabaalak matriti nga asi kasuan ti bagi. Kan saan nga balita na nang ijay kakasinsin kan kakanakan tayo ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matriti tultulungan ito'y ha. Ala nga rod, ngam na talaga adimon ka ba ilan ti bagim, umay kan to alaan, tayawid kan ijay balay mi manang. Ay na. Agyaman na kita kinaimbag mo nga kabsat aneng. Iso nga napintas ti biyag mo tatanta. Nagmayati pa nagpuspusom. Jack nga rod binaybayan ti kapsat ko kat idi talaga nakapsutan inyawid ko ni ijay balay mi. Aging gadi nan nalabanan ti sakit na kat pimusayan. Nagtultuloy matlatta ti kinasing pati asawak kat ita nakaturpusan iti panagadal dagiti duwa nga anak ko. Daytaman nga rod ti kapadasa kat Jack tupulos malipatan. Tuy kaya mo aning. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless kada tayo, amin. Hello kada kayo amin, naragsak nga oras yung ngayon kay panagbuybuyakan, panagdangdangag itagon daway, kapadasan ni Kabsat Ara saan napud no anagan tintay ipatangatang wanay kan biyagita. Ngam shoutout mampay kan ni Bing Soriano dita Palali Sablan, Gijon Balala dita Madela Quirino, kan Ariana Channel dita Kalibungan Victoria Tarlac. Kastimanti ko na ni Kabsat Ara, Dear Manang Biyanang, gapoy ti kinalukmag ko sana mamati ti amak nga dagaran mo nagkursunada kanyak. Ngam ti dida mo adalimod anobyok. Daytaman nga rod ti pagtarayan to istoryak wenno kapadasak. Rogyak man ti agsalaysan. Anyat masidangay nanang. Daytaman day, nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbuta. Karne ngay, apehang kayo nga nagloto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dayjay langan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida ka mo't iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magda. Agdahit ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpan-panta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanin! Babakitan ka na balasang! Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka? Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara? Wen, ready akon ngam uray hantan sa pay nga agkasar niya. Agboy-boyfriend kan girlfriend tapay lang. Ta-enjoy ang tapay ti kinabalasang kan kinabarata. Katwa na. Kan maisa. Awan pa'y mo't lang ti nakasagana busbusen tang agkasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jere? Awan tabasik mo't lati sweldok iti pagtrabaho. Anya trabaho maya? Kwa. Maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Aya? Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay mi niya. Tapno maam-amuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawak. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano ka? Agore kaya. Ara. Mano itayan tay kilom? Ni, apaya nga datakil kilo ti damdamagan niyo. Manot kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si kangay baraw. Manot kilom? Ha? Ay, kwa? Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan Ta medyo nagdayitak basit. Ha? Ay, sos. Iti kasta pambagim. Agday-dahit ka pa'y laay. Tata.
Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalukmag kakidi abaraw. Tanay, kaslasaan ka may bagay iti anak ko iti kastalangam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wan? Ngam, ibagbaklan dagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag ti anak ko. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda pa iti mamidwa, ah. Ano kwa? Talaga la siguro akas ti kababagi. Ha? Apay aya nga problema anyo data kinakutong ni Jerry. Kaslasaan kay nga ron nga bagay anak ko. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno di da ibaga asaan tangag bagay. Han nga tanga baliktad, Jerry. Si kaati agpalok magta kamatam dato'y pamagit. Ha? Sika at agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, pastarog yamon dagdayit. Aywan, kasano ngay ara? Jak mutin ka ba ilang ti maisinaking ka? Jak pa'y lagawit ah. Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, di ta pa'y mo't nagkasar. Amang ano agungat dananang tinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam to nga rod kadakwada. Nga agnaed akong diti balayo. Wen no? Ijay balay mi ti pag naedan ta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga ura ito'y tan nga agihan. Pipia ito'y taman mano tinauyaw nga tattao. Gat ala ah. Sika nga ron ti makaam mo. Ara. Napanan ni Jerry bakay? Aday jay kusina, agin inaw. Day, kapay nga isuta agin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Jay kumaanak ta agin naw ah. Aday jay silid da jay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Andirin nan sa amot asawa na. Apay aya asap sa pulong ni Jiray lakay. Nakasaritak ni isis ko aka nakakitay. Agsapsapol da kano iti kadwada. Ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamat aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti murang tayo tatang. Ay na. Ay, bayam ani arat yung mga ngaramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak tubay, kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kortina yun dito yung balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagiday. Ha? Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid ngay ara. Kat agbalin ka nga helper na ah. Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kay? Ngamjak ka ba ilang dagita ang trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta isaw. Ape, hano pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya? Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anyalangan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasjay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapilay? Di na kanu kabaulan tinadagsin at trabaho. Saan siguro irwam Ay sos, kasano daytan ngay? At nangarod sweldo nang aglutaw, kas kada aginaw kin agwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tani, nagkutong nga road. Ay, kasano daytan ngay? Ala, ipamanihok lang arodon ti tricycle tayo. Naimbag day jay tasan anadagsan at trabaho.
Naimbag ano ang muna tagmaneho. Katsuruan na ah. Amon to pa'y ni Ara, isunto lagi ding. Jakmat amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no yung tricycle da. Kat kasano nga ro datangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Uy, anya mat datangay? Han mo nga amo ti ag construction. Han mo nga amo ti ag maneho. Han mo nga amo amin. Anya langan damom, ag hinin na ako nagwalwalis langan. Pasensya kan bakit? Marigatanak namin at talagang agtrabaho itinadagsan. Agpalok magkangamin Mangan kay ti ado tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho kay tinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yo tatang. Apay, papanamanin Ara. Inakman kay agpasada tani awang kwarta me. Ha? Si Katyag pasada anak kau? Wen anmat nga kaya ni Jerry tag drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kabailam nga rod ti agpasada. Wen, nalaka lang data. Ay, masadutak ko maangam kapilitan mat ngamin. Han kanong mat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siya tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong, dato tricycle ko tinix. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man. Ni, apay gaputa babayak, hangko nga kaya ta agmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit na ganya. Arkilain kan, tamas si kuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan yung mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasaano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nangruna no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko. Hanan nga kasla idi. Para ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masida nga jire. Tay paboritom bakit? Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay ang araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanan to'y ulis ka bakit? Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot tipungan, kurtina, kun amin amurang tayo. Aya, nagbanglo pa dito kwarto ta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At iwan na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaurnos kan na banglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho. Para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga ron ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Isa na bale, taawan biso na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sana bale, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na iti kapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalimaak pa'y lang iti pila. O sige, urahin kan ading. Ha? Kat ada kanyam data manong. Mabayagan ka ano orayan nakpay lang. Arkilam nga minan Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ay sulaeng. Amom, ading Ara.
Sumiksiksi ka man. Kimutong kamutan. Ha? Ay. Sa nakas idida mo ang nagkita ta. Nalukmag kay ni. Ngam ita, kimutong kamutan. Napintas ganti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you, Manong Ramon. Ay, tinasangat. Enta pag merinda bit. Pangururayan tayo ti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading ara. Lukas ta. Nagbakasyon ka lang, Toy. Wen, tama ka uma mo ti dya lugar mi. Makaboring ija. Eso nga, imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar may tinapili mga pagbakasyonan. Wen, ta da ulitag ko ditoy. Eso tinakigyanak. Kasta gayam. Adan samat asawa mo na ading. Ang mga no ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko nga maupo payak. Abay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, ag-inaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya? Apay ngay? Wano talaga asadot? Hangko amo kastamat nga rod ti atap ko. Baka agpampambar lang. Sigurado tayo tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan atawan kwarta na nga busbusan may nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta may. Kaasi ka mo't ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat nagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no ada na asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Itat na nakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwagen ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga si na anday jay. Ta, 1/4 lang ang tinabate nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniyak. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. At ka di problema. Wan, ada. Sikati problema. Ha? Apay ka di ara. Hangkan nga yayatan. Iso nga gawid ka ni Jabalayo. Ha? Apay ngay. Suri nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay ara. Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaamatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas ti pakiasawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan nadatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaambang, Kasano kat han nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawid ta ni dya lugar mi ara. Kasanon nga ti panagpasadak no pumanawtan ito'y. Agtagi balay ka lang nga nara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amom nga ibaga ti kasta. Wana. Tati babae para balay laang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laan nagamambo itinubyaw. Ngam sumurot kan kankwana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya ka no laang nanang. Nagpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang.
Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan nga pampanunot na diyang alak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, nagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasam mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tiyak amo iti dayjay nga anak ta. Ay, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, ti agbalin nga ipagmay. Ay, wun, kasingsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay kumaa, tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ay, wun, sumurot ka kada kami, taintay agpasyal. Ha? Alanda kayo latan ipag. May kakidain. Maburing ka dito'y balay da insan ko, no gigyan ka lang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka. Ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabait lang nga ron ta agsukatak. Ng mga laka iti kwarta ma. Tama nga numasyort to'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ni, sugalan mat dato imayan ta ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manot binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya intan ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam, Di ka madanagan tapangabakak day ta ipag. Siyak ti makamaw. Nangipanam iti kwarta ko na. kwa, naipabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dyan kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi, naklay. Mapantay dyan sila. Talak amom titusam. Gapo iti naramid mo! Ha? Ay sus, apay akas na tilangam nga imbayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Daan ano ka? Mala sobrakan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. ah, Nakabasulak ngamin kanya na kastoy matante na ramid na. Naisugal ko ngamin dya kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isu nga sina ako ni Ramon. Sininaak nga rod ni Ramon kat nagawid akon iti balay mi. Kasla kayat ko asublyan ni Jerry nga mabainak matan nga agpakita kan kwa na. Ururayak ti panagsubli na kanyak ngam saan ko na nauray, aging ga na magkulatan nga adan sa bali nga asawa na kat nagkasardan. Kat ti leksyon anaadal ko iti daytoy a kapadasak kat masapul gaya masuruan ti makontento iti adakan ka. No lakit dita saan ka makagrabyado iti sabali a tao. Gaputa sana ka na kontento iti mo na anobyok, nagsapulak iti sabali kat ad-adala nga rod anay sagma ka. Ita still single aklata tawan matan mauray kung agaram kanya. Nga moray no kasta naragsak aklata, tadadag iti dadakkel ko amang ipatpatag unay kanya. Alakastan, tigayim mo, ara. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, iti tunggal maysa. God bless, kada kayo amin. Hello gagaya, manipod ka ni Kabsat Elvira sa napod na nagan tintay drama, amang nga ganyo ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawa mampay ni Mylene Aguilar from Pangasinan, Maricel Daligis kana Philheart Balasilo. Kastimanti ko na ni Kabsat Elvira, Dear Manang Biyanang, agpada kami itinak nga dama ambisyosa na. Narigat lang amin ti panagbiag mi, awan balay mi iso nga gababang kamilaan. Panaglako iti palaman ti pagsapulak iti balasa nga. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Naibagam kanin kin ni Hilda tibilin ko. Well, alpasen sa rantaw. Tinawaga kita. Nasaya at garod mo kasta. Ha, mabit malayang Noel. Apay ka tisan. Isagdan mo matilugan. One sir.
Nakitam di balasang analabsan ta. Ha? Oo, sir. Abay ka din. Kaya't ko amam mo no sino dahi dya babae. Mabit lang nga ro, sir. Tayat tras ko tilugan. Anya ti matay dayaw anagan mo, miss. Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papalam, Elvira. Ay, kuwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya. Ita lang, sir. Ay, lumugan ka, ta itulod na ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kit di nga pakataktakan niyo. Lumugan ka kitditan nakapudpudot. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod ken ka. Basta itudum, no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga nuad da agunget. Ay, ninanang ko lang tikadwak ito'y, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan, pay, sir. Nasayaat nga ron lokasta. Ay, sumrak kayo nga ron, pay, at kape kayo. Saanan? Alda nga minapatagalakad ko ita. Entun maming santulangan. Sige nga, Rod. Agyaman akmanan iti panang ituludyo kanyak niya. Sino dyan ang itulod ka, anak ko? Sir Anton, matinangan ko nga nagan na. Diyan awag di driver. Nagpigkat mo ti panangkita na ka, anak ko. Kurso na na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agaram kan ka. Bak nang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anya ngay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang. Ay, sayang. Kasanungay amaaram na ka, no awan mo't gayang pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napataga papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kursunadak lay dya balasang. Kaya't kung armang, dumagas ta iti mall, hinton madamdama, tagumatangak iti pasarabok kenkwana. Naimbag nga oras mo, Elvira, at iti pasarabok ken ka. Ala, da kayo matkayam, sir. Sumrak kayo, Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo, mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak namin kan ka. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaidoma para kan ka. Ay ayatan ka. Ha? Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso nagdesisyon na nga umay dito balayo. Ha? Kat sapay ko ma, tadapan nakaikarikan ka, Elvira. Makatawanan nga agdat-daton ni Anton ken ka, anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pa'y lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matjawlo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga may kasar ni Anton. Tahan pa'y nga anal dya kasar da iti asawa na. Di uray di na kaikalaysa. Tinapatag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao. Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo kumasayangan ti gundaway adimtangkan ka. Alan, anak ko, aklo na mo. Makitan tulad tananang. Agyaman ak, Elvira. Inaklon nakmutlaangan. Ay ayatan ka unay. Ay, nini, ala, anak nga arak ko pa na. Kababain ka nagiti aglablabas. Ay pasensyakan. Maragsakan ak ngamin. Itata inaklon akon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay.
Isardeng mamutan ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di kulog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Uy, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayo nga ginay di balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas mo nga may medyo Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiin mo na nga asawa ni Sir Anton? Uy, napudpudaw daw jay. Amangan mo't no napo daw lang. Makitam daw no umayda dito. Agnaid da kanumat iti mansyon ni Sir. Anya, San ka di anay baga ni Sir Ginga? awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to malaging kain to matamdama. Dakkel launay ti balay tinubyo, manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang. Wan, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot kan ka, anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si ka, nanang. May ranod ka mat lang. Ay, wala. Tapno mapadasak mo't ti agbyag akasla doon niya. Sakbay amatayak. Oh. Atoy, Elvira. Kwartam. Ni, nagadon nga dato nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Agshopping kayo. Mangan kayo, Jarwar. Aginjoy kayo mata. Tapno saan kay ama boring dito'y balay. Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Thank you, Anya, Anton. Awan terong baga pagyamanam. Tagasawatan. Kat saan lasi ka ti suportarak. Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko king ka Elvira. Agyamanak nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si kamot, anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga ron nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay toy. Ag-shopping ta. Kalpasan na, manganta itinginginaon a restaurant. Amoy ho aya matag-order iti kasta. Nalakalaang dahita. Siyak ti makaamo. Sige nga, Rod. Gastosan tayo kay titiintad ni Anton nga kwarta. Wala, inted na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta day jay. Ay, makabanog tag shopping. Kaya't mo ti Diyos, nanang. Ay, wan man. Manang Hilda! Umay ka man pa itoy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Ay, tangiwatiw. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparamid yo, madam. Yalanda kami man iti Diyos. Day tanaang. Wan, paspasan niya. Ay, tay man nalami isti-serve mo, Hilda. Una na. So dinot sinapanan ni Elvira nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro warda gitiyadwa. Di da payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kaya't amadisturbo ka. Basta makaturog ak. Gungawayan da mo tirumwar. Adda pa panantain ton madamdama, nanang. Sa dino. Mapanta makisugal. Ay, bak nang tamot anak ko. Mami man matiyawag mo kanyak. Ha? Sige, mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanyak. Anya nga oras nga agrubat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturog ak pa'y ngarod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda!
apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato na nga nan me. Nalpas kami nga nangan. Sa dito tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam ti podno kanyak. Dakla kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak namin ti kwarta iti drawer mo. Nagusosaram iti kwarta aya. Kurangan pa'y lakad iti itid kukin ka. Eh, kwa, pinadasmi lang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya, Pasensya ka na, Anton. di kay kumagsaysayang iti kwarta. Ngamin, saan nga itagdanayon kat napigsa ti negosyok? Naimbag ko manumakanlangan ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka di. Haan matkit di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, isungarod mo tiliw-liw ata. Ni, apay nga bigla nga maulawak matanan. Ne, apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, maala, agida ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot lang ang tiyanak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apay akas ta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon tunkin ni Anton iti ana. Katkasaanon ngay no. Hoy! Ibagamkit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Buno saan? Siya kong ti mangibagaken ko na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya, kasano na pasamak da ita? Ne, apay akasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Taandan ton anak yo ken ni Elvira. Nay, napauli magkamag. Kuyugan tayon to ti anak yo. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Uwan, Anton? Adanton anak ta? Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakotche. Ni, Na, apay ngay akas jay ti Jerge asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. hangko nga amo ah. Ngam, kasjay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, honey. Apay ngay nga naululi makamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo ang mga masikugak. Ang kapayan nga makisango kanya may ngamangan. Mala, maturog tan. Kaya't kundagin na. Ada ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan, kuna. Tarabiin. Sir Anton, nakaululi kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutan niyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutan niyo. Ay, hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutan niyo. Amok ngamin ti sitwasyon niyo, sir. Tanaibagayon kada kami kin ni Noel a driver. Ti may papan iti kinabaugyo. Maborbor siya na, Hilda. Kasano ang napasamak ti kasjay? Kasano ang nagsikog ni Elvira? Kat mano a doktor, tinangibaga sa anak a makaputot. Sir,
sa anak ang makaputot. Iso a pinanawan nak iday ti asawak. Kasari tayo lang ni Ma'am Elvira, Komprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yung, sir. Oo. Kapay, yan arabid ni Elvira, ti kastoy kanyak. Kapay alino ko na. Good. Anya ngay ti plano yu ita, sir. Yak pa'y napapanawin ni Elvira dito'y balay. Urayag ang makapasngay sa aktuag desisyon. Lalaki ti impas gay mo, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo. Diyak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga Anton. Kasla saan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Elvira, ay, nakapasngay ka magaya man. Ay, imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, oh. Naglok, nagwapo. Unraw. Ay, nakaiayat. Noel, di mo lang nakita ni sir mo nga Anton. Di na imbaga no umay dito, Kuha na. Masalot ka nung marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo't tanday di a tao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabaling ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong diyo. Ne, apay nga uba, amom ayat ti manguba iti ubeng si ka Noel. Apay kasla excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye anyo lang nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino at talaga ti kaing ingas na. Ha? Ay, una. Kaing ingas mo niya. Kaing ingas ni Noel at driver. Ha? Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpukon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog juide. Tunggal maturugak nukas jay nga daak dito'y balay. Gundawayan yu ti rumwar iti driver. Saan lanam namin san? Namidduakan namitlo. Namin ado adaras. Ni, ako agpakpakuyog ak lang. Ay, di ka nagtalintigan, Elvira. Awan pa managnag ko nga da relasyon nyo. Gumnapig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap no ibagakan ka. Sa anak ang makaputot. Isopin na nawan nak iti tasawak. Tadyak may payan iti anak. Saan na may sa doktor, tinakadoktal iti na ita. Iso ibagam tagpaiso kanyak, Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamat nga talaga, Anton. Aklunam ti kinapudnaw. Unaw, ipadiin itis tayo tubig. Ha? Agsaka na kayo. Ibagam kin ni Noel. Tayo kuyog tayo amapan agpadiin itis. Sorry, sir. Nailaw anak. Pakawanin nak ko ma. Ngam saanin ang masapol nga agpadiin itis tayo. Akluna kung tagpaiso saan. Nay ko. Traitor kayo ng agpadpada. Awan utang nyo na yung pag-anakan. Ala, aging pagi kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ko. Itamat lang. Dahito iti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pa'y. Anya mo dahito. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Isungol ati kabailak na. Anusan tayo na. May mayatin ti kastoy. Ngumti agabang kayo manayin. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tilay nararamid mo nga main. Mayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ni Anton. Ngam imampang kapay lang nga main.
Uray ko manubak ng tinangiso katam kanyan taon. Padamot ang mamirmiraot. Ay na, adaitan. Aklunan tayo kadente kinapudno. Kanuray ta, ag-inainayat kami kanin Will. Ay na, jakla amon. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak man iti pagtrabawak, nana. Hay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apagnaudan. Ay no, ma-stress ak. No, pitado. Kunak man agsapul ka iti pagtrabahoam. Ngam arak sa matimapan mo sinapul manan. Abay nga nabarta ka manan, kasamlatan nga kan kanayon. Ang liw-liwag lang, hindi parikot. Bakit? Inawis ng mga men, hindi kumpare. So, sana natulay, jay lakad kong agsapol iti trabaho. Anya? Hindi ka gumit. Ay talang matmanin. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isaang tayon. Ngam awan pa lang ti trabaho. Uwan ka di. Di ka man dalagan. Siyempre makamu ko da kayo. Siyak ti makamu kun kunam. Deta matarak tin into naram. Reklamo ka mo da reklamo. Ano kaya mo, di siya nagsapol ito yung pagtrabawan. Kasi ka lang ang timanggan. Ora Jainam, ibaga, nagsapol mo dito yung pagtrabawan na. Abay, gaputa ba kitain? Saan nagtrabaho? Naglalayngan yun ngay. Nagtuo ka kiti sidong ti asawak kat saan mo ta nakaanos ti inak kat pimanaw simbara kiti trabaho kas katulong iti maysa kadagiti kakaanakan na. Nanayunan mo ti anak mi kan ni Noel kat iti nagbali na talo dagiti anak mi pimanaw ni Noel kat nangitaray iti sabali a babae. Gapo iti dayta nagkonsumisyon na kiti kasta unay. Kasla kayat kunti sumuko iti dayta gundaway. Ngam pinanunot ko dagiti talo nga anak ko. Ingkarigatak nga rod ti bimangon kat nagabrodak kat imbatik dagiti anak ko iti inak. Kat kaasina nakaurnungak kat iniinot ang nakabalay kami. Kat itaadan basita negosyok dito'y ilimi kat iso ti pagbibiyagan mi kadagiti talo nga anak ko. Alakastan, ti kapsat mo nagayim mo, Elvira. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, ititunggal maysa.